laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. kadi fuɗɗade iɗen ɓeƴatar mo koɓɓen yoɓe naatuɓe waɗa lay maɓɓe on direct nder toon si ɓe nani falje no nder ga hara koɓe wallita ɓe accali jama on yaada e majjere na jannguɗo woni e wolande on ɗo yewtere ne waɗande nden ɗo yewtere nen ko yiɗuɗo aray on tigi fuɗɗangude yahaɗa e nokku e leyɗe arabu hay leyɗe kam en to hay nokku yahata ko naɗiriya on tigi hocciti seeɗa e guine gokkum ko ɗum ɗo on tigi woniri ɓannorde ɗo e yiɗugol ngol nelaɗo maaki ɗon yettine koye mori han kon haysi ko aya goto annduɗa aray ko aya goto momi anndi o min kadi woni yettinde ɓeru wo ko Allah subahana wa taala faaminimi aray karama koɓɓe la jeeƴa ɓe yande saabi Allah so ɓe nani toon faljere waɗi yoɓe moƴƴintinde ɗon holum ɗum ɓuranimmi yimɓe ɓe wiya jaka himo jangiɗo ko jangiɗo annda ɓuranimmi e dewi e yaadide komi majjintaɓe kon haray wallitelan e waɗugol ko moƴƴi kon wota wallitelan de e waɗugol ko boni kon aray inchallah la jeeƴa ɓe ɗum ɗon saabi Allah yoɓe anndintina ka hakkunde jamaga ɗum ɓuranimmi ara lan yeeli ɗum ɗon aray waɗuɗo ɗum ɗon wile tori Allah subahana wa taala Allah ɓeyda mo gandal okkoramo aljanna moƴƴinanamo ɓeygure makko nde mo waɗa ɗum aran tori Allah subahana wa taala yo Allah newnan mo waɗa أولا فوق على إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله والله يقول في محكم التنزيل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ثم الصلاة والسلام على رسول الله القائل لأصحابه يوما إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم و3 خسوف خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب ونارا تخرج من قار عدن تسوق الناس تبيت معهم حيث باتوا أو حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن أجل بتدوه بأن يتدى الله سبحانه وتعالى mantuɗenmo jarnuɗenmo toriɗenmo peewal nde tawno ko kanko mari ko wiyete peewal ko e on mo o fewni o kadi heɓata koko majjina on neɗɗo hay gooto wawata majjinde o neɗɗo mo Allah fewni
wono jeejirɗen mon noon yo danden ko wiyete majjere e gollugol golle majjere e golludugol e yimɓe majjuɓe te tawno Allah subhanahu wa ta'ala mo majjini o hay goto heɓata ko e nder aduna on kadi ko watta on ɗum e peewal nde tawno o majjinama ko homboni ko majjinimo ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓaaw ɗum terɗemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗi yurmede makko ɗe e moƴƴereji makko e dow nelaaɗo makko sallallahu alaihi wasallam o neliri sabu yurmede fi tagore nden fof o waɗa yurmede e ɗen gureji maɓɓe ndi e musidal maɓɓe jaɓɓuɓe islamu ɓe e yimɓe tawnoɓe yi'imo jaɓimo gomɗiɗimo waɗi ko yamiriɓe ko woɗɗiti konko haɗi ɓe golli ɗum ɗon ha Allah ƴettiti ɓe hoore ɗum ɗon e kala on neɗɗo iwtirɗo ɓaawo maɓɓe o ñembini ɓe e rewgol Allah ngol o ñembini ɓe woɗɗitagol kon ko mettata Allah ha ñande daroyɗen yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o landiti en ko honnum feƴƴinnoɗen ka gurdan ɗo e ko honno feƴƴinirɗen kon ko feƴƴinɗen ka gurdan ɗo o yoɓita en coggo ko golluɗen kon si tawi koko moƴƴi on tigi heɓa ko moƴƴi siko boni o heɓndo ko boni kon sabu honno wama rabbuka bi dhallamin lil abid joomi maɗa wonal ko toñowo jiyaɓe makko ɓe mo ɓe ko golli kon ko ɗum woni ko hettata siɓɓe julɓe tedduɓe en ala rewtade ɗe ayeji ɗa ka Allah wiɗo yen hulo Allah no hani hulirede ɗon ɗen ayeji wayitede noon ɗen ɗo sabu en andiɗe fo e moɗen en wowtiɗen ɗon no waddidirɗoɗen noon enen e musidɓe men landiɓe en waɗi yewtere nde en halduno en waɗay ko wiyete mandeji ko hollata dargal ngal hewti maasi ɗin ɗon waɗi haray dargal ngal hewti kangal waɗata ɗin noon no nanirɗen nane ni aya ka qur'an yasaluka nnasu ani sa'a e ko woytata ɗon e qur'ana on nokkeli heewɗi yasalunaka ani sa'a waɗo ɗin ayeji e sorteji sertuɗi Allah subhanahu wa ta'ala yeeso nelaaɗo muɗum on ɓe aray landagol ma fi dargal ngal iɓe landade ma fi dargal ngal ko wana noon honeji goo yasaluka nnasu yimɓe ɓe no landade ma ɓe arayma landade ma hiɓe landade ma fi dargal ngal ɗum ɗon fopp gandal ngal fopp koye junngo gooto waɗi ɗum woni Allahu subhanahu wa ta'ala o yeetomo yeetoɓe ko Allah tun anndi fi muɗum ay noon lannduɗen ɗuuli Allahu a'lam ñande ko nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam no yeetade sahabayankoɓe maɓɓe ɓe nga dargal ngal humpaɗon fi muɗum ngal waɗata ha fannin on yi'aali piiji 10 haray ngal waɗata ko tuma ɗum ɗon waɗi wo yi'uɗon ɗin ɗon hara hewti ka ngal waɗata ɗinaɗi ɗoɗi kanji 10 hadis on ko ƴetta ko e junngo Huzafata bun Asidi al-Ghaffari yo yurmede Allah wone makko o wi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wondema dargal nga'al ngal darotako ha tuma yi'uɗon ko adi ngal arude mandeji 10 ayatin mandeji 10 o tawi nelaaɗo yeetiɓe o fuɗɗorani me no oɗo hadis ardi noon curki king yani curki yen andi no waɗi cortoyete suratu dukhan e dajjal ɗum woni masihu dajjal kullum yewtay kunɗo kadi qur'ana no yewte fi muɗum kun yewti en fi makkum wa ida waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukallimuhum wono jangingo wono Ubay ibn Ka'b kanko ko jangayno tunabbi'uhum e kun kullum ɗon yewtay kun ɗo ɓe inni ko laaɓi tati kanko ko yaltata e nange nge fuɗirgol kange mutirta toon e yaltugol ɗi leƴƴi ɗiɗi wiyeteɗi Ya'juuja e Ma'juuja yandi qur'ana no yewten fiiɗi ɗo kadi e annabi Isa arugol e untitanɗe tati goɗɗo on waɗa kanange fuɗirta toon oya on waɗira kange mutirta toon oya on waɗa ka tumbere e huɓɓinirde arab huɓɓen e yiite ngeno yalta ka wiyete ɗa'ra ɗo ɗum ko e Yaman ngel ɗon hara hige sogga yimɓe ɓen nge naɓa ɓe ka darngal ngal waɗeteɗon nge waalay kala ka ɓe waali kala ko ɓe wooli nge woolay hadis on ko yaltinoma ko imamu Ahmad
e imamu Muslim e kala yimɓe winduɓe defte hadis ɓen joni noon ɗeɗo sappo fof e wawata waɗude ɗeɗo fof hande ko goto pet ko nono yewtere naniroyten noon inchallahu adotoɗo wadde on e kanje mandeji sappoji ɗi ko on ɗo wonnen ƴettude ɗum woni hon ɗum nange ngen fuɗirgol kange mutirta toon nange ngen fuɗirgol ka hirnange ko on ɗon madda ɗon wonnen ƴettude hande e kanko madda on kadi no kanko karamokojo windude deftere ndin noon imo waɗanin ɗum dalillaji mo waɗanin piiji joyi ko watta e mayr e nden toɓɓere wootere ara noon e majji adillata tulu'iha min almaghrib ثانيا مدة بقائها على تلك الحالة ثالثا طي الدواوين بعد طلوع الشمس من مغربها رابعا الحكمة من إغلاق باب التوبة خامسا الزمن الباقي لقيام الساعة ara ko ɗeɗo toɓɓe joyi woni ko wonɗe nga yewtude inchallah yewtere men nden koye nder ɗeɗo toɓɓe joyi ɗo woni ko yimtonirta ara noon e majje dalil yeetotoɗo e wondema nangue nge fuɗiray ka hirnangue jaɓa on jaɓuɗo salo on saliɗo kono hara o yii dalil on ɗiɗi on ko embere duuɓi jelu ma ñalɗe jelu woni ma lebbi jelu woni ko nangue fuɗirta kange mutirta toon tati on ñobbugol ɗereeli ɗin so tawi woni nangen fuɗiri ka hirnangue hande kadi ɗereeli ɗin ñobbama windugol ala ko golla ko hande kadi e gaddo e dalil muɗum inchallahu nayi on hikma ma ɗum ko hon waɗi si Allah waɗi ma ñeeñal waɗugal haa dambugal tuubuɓe on yo ferme ko hon waɗi si ɗum waɗi joyi on si nangen fuɗiri kange mutirta toon haray ko duuɓi jelu heddiɗo e darngal ngal daro haray ko ɗum waɗi yewtereji meɗen ɗin inchallah ma yewtere meɗen nden jonne fuɗɗade طلوع الشمس من مغربها اقتضت حكمة الله في نظام الكون أن تطلع الشمس من جهة المشرق وأن تغيب من جهة المغرب كل يوم وشاءت حكمته البالغة أن يجعلها عند فساد الناس في آخر الزمن وعصيانهم أوامر الله وتبديلهم دين الحق أن يجعلها تطلع من جهة المغرب بعكس نظامها الحالي لتكون آية عظيمة دالة على قرب قيام الساعة يرى كل من يكون في ذلك الوقت وآنئذ تنكشف لهم الحقائق ويشاهدونه أو يشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم ولذلك لا يقبل الإيمان ممن لم يكن آمن من قبل كما لا تقبل توبة العاصي فيندمون ويتحسرون ولا تساعة من دم ko wiwɗen ñeeñi muyama ñeeñal Allah ngal eno yuɓɓiri aduna on kanangen fuɗirta ele makka funnange ɗum ɓe menen english ga ɓe inna ka east ko ɗum ɗo woni ko Allah heɓɓi ko mbi aduna on dawi e kange mutire kadi ka hirnange pular men ko ɗum wiyete ko furnange e hirnange ñande wo ñande mu yinon ñeeñal makko kanko Allah yottinga ngal ka o waɗata nange nge tuma yimɓe ɓen waɗi boneji haa heewi ka sakkitode zaman on e yeddugol maɓɓe yamiroji Allah ɗe e sansugol maɓɓe diina gonga haka on sa Allah waɗa nange kange mutirta kange fuɗirta nokku kange mutirta toon sansondir ɗum e juɓɓondi wowani ndi fiyo ɗum ɗo woni maande mawnude tindinde wonde madargal ngal ɓattike yeeya ngennange kange fuɗiri kange mutirta ɗon nde ñande
kala on laatiɗo himo wuuri fewndo on sahaa ɗon fewndo on saha feeñana yimɓe ɓen goongaaji ɗin ko ɓe yewteteno kon wondema Allah no woodi darngal ko woodu ɗum aduna on ko o lannayɗo ɓe yiya piiji tawɗi no tiggintina daade maɓɓe si ɗum ɗo waɗi kono waɗe on saayi imanu jaɓantaake gomɗinal jaɓantaake tawnooɗo neɗɗo o gomɗinaali ko adi nen ñannde wona woniri noon tubuɓo ye neɗɗo waɗayɗo geddi o jaɓetaake kañum kadi si ɗum noon waɗi ɓe ninse tawde sifa muɗum wo alaa e tawi noon fewndo on saayi ninse nafata ko ɗum ɗo won toɓɓere nden jooni noon fuɗɗoɗen e ɗe toɓɓe joyɗe yewtunen da adillati tulu'iha min al maghrib dalil holleɗo wonde ɓanaange ngenge fuɗi hay kahirnaange ƴetten aya qur'an ka Allah wiiɗo qala allahu ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almalaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun suratul an'am aya 150 dalil ketten mo ka qur'an mo Allah subhanahu wa ta'ala wi harabe hino habbiti sinan nde aratabe malaika be ma arale joomi maɗa kanko tigi de gandi qur'ana wi waja rabbuka wal malaku saffan saffa ma dulle ara goɗɗum e mandeji joomi maɗa ɗi yetoɓe ñande aroyta goɗɗum e mandeji Allah maɗa o nafata wonki gomɗinal makki on si tawi ki gomɗinano ko adi ma e kadi koki gonɗinki kono ki gollali e nder gonɗinal makki o hunde moƴƴude yetoɓe ɓe habbo menen julɓe ɓen komin habbiɓe on to aya jeɗen wawi ko heetorɓe ɓen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sappinoɗo o ɗo noon no natore kala neɗɗo wayitaɓe golle ko sifa ɓen ɗon ko gollata وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المراد ببعض الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربها وتندني حديثات السلدي وندما كفانا goɗɗum e maadeji joom maɗa ɗo ko woni ɗum wo ko fuɗirgo nange gen telen makka nge mutirta toon hadisaji ɗen hinodiɗo wa min ha ma yali harfu a harfu ba e harfu jim ɗin ɗo wonne ƴettude dalillaji muɗum aranon e majji an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-aya yawma ya'ti ba'du ayati rabbika طلوع الشمس من مغربها أخرجه أحمد والترمذي حرف باء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أخرجه 6 إلا الترمذي وفي رواية للشيخين فإذا رآها الناس آمن من عليها حرف جيم وعن صفوان بن عصال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أو إن لله عز وجل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى يوم يأتي بعد آيات ربك الآية أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والدارقطني لا والكسل كلا والبي هاي وير حرف آ با الجيم حديثاجي هوليدي dalil wonde man angen nge fuɗɗay kange mutirta toon arano nge majji ko abi sa'id al-khudri yo yurminde Allah woni makko tuma yiɗen radiyallahu anhu wo
haray ɗum ɗon no holli o neɗɗo wonnaɗo e wolede fi mum ɗo ko wuurduɗo e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam o yi'i nelaaɗo o jaɓi ɓe o gomɗini ɓe o maayi e nder konko jaɓi haray ko nooneji tati yiyeten ko radiyallahu anhu ma rahimahullahu ma ɗum hafidahullahu so tawi ko fi'aade ngoto wona wolede si ko ɓe ɗiɗo ko radiyallahu anhuma rahimahumallah wa hafidahumallah tawi ko ɓe buy wona wolede wa radiyallahu anhum aw rahimahumullah aw hafidahumullah tuma yiɗo radiyallahu anhu o hara ko fi sahabiyankojo wuurduɗo e nelaaɗo wona wolede fi muɗum radiyallahu anhuma ko ɓe ɗiɗo wuuridunoɓe e nelaaɗo siko radiyallahu anhum ko ɓe bus wuuridunoɓe e nelaaɗo no hadise jibayiyey no ƴette kaarijo kanko e kaarijo radiyallahu anhum ɗum ɗon no holli kanko neɗɗon baaba makko e baaba makko e fof maɓɓe ko ɓe gomɗinɓe ɓiɗɗo makko on tawaka ɗon ko tawa ɗon ko wonɗo yewtude hadis on si wiyama tu radiyallahu anhum ma ɗum hara ko sahabiyankoɓe buy wona e nder yewtere nde go wonɗo go inchallah yehi ga ko sahabaɓe buy hawtidira ɓe wayi radiyallahu anhum ɗum ɗon si wiya radiyallahu anhum ko sahabiyankoɓe amma ne laaɗo ko sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko ɓen ɗon waɗente ɗum ɗon si tawi ko iwtirɗo ɓaawo sahabiyankoɓɓen kanko ko rahimahullah yo yurmede allah woni e makko maɗa yo allah yurminmo tawi ko feƴƴinde simo wuuri wiye hafidahullah siko gooto siko ɗiɗo kadi yewtere mum no woodi siko tato kadi no wona noon ma ɓuri tato kono radiyallahu anhum aw radiyallahu anhu ko neɗɗo wuurdunoɗo e nelaaɗo wona e wolede fi muɗum kanko abi said al-khudri o wi wondema nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki o aya ɗo wi'uɗo yawma ya'ti ba'du ayati rabbika nelaaɗo firi ɗum no woɗum ko woni ɗum ko tulu'u shamsi ko nanga ngen fuɗirgol immorde kange mutirta toon ko yaltini hadis o ko imam ahmad mo ɓeynata imam ahli sunna wal jamaa e imam tirmidhi harfo bawon aba hurayra inde makko ɗen ɗandi ko abdourahman bin sakhir ad-dawsi yo yurmede allah woni makko kanko kadi ko radiyallahu anhu ayi ko wuuruɗono nelaaɗo ko kanko ɓuri hunjade hadis aji kala mokoɓe men jangginaɓe en toon ɓen e aduna on fof ɓe yewti en ɗum ɗo ene wonande janngoɓe ɓen ma heɗotoɓe bayanaji ɓe wonne ɓe kanko aba hurayra o wi wondema nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki dargal ngal darotako haa tuma nange ngen nge mutiri nge fuɗiri kange mutirta toon si nge fuɗiri toon yimɓe ɓen yii ɗum ɓe fopp maɓɓe on sahi ɓe gomɗinayi wonaali fewndo on saahi gomɗinal hino nafa si tawi on tigi o gomɗinano ko adi nde ñande maɗulle ko gomɗiɗo kono o golliral gomɗinal makko ngal hunde moƴƴude no heewi yimɓe tawɓe koɓe gomɗinɓe kono golle moƴƴe ɗen no woɗɗiti e maɓɓe ittugol zakka on hiɓe jaɓi ɗum ko farilla kono ittugol ɗi ko satte nde maɓɓe hiɓe jaɓi julde nden hiɓe juula kono yawgol ko ɓuri waɗugol ko ɓuri moƴƴude kon hino sattane ɓe yawgo ka julde jama hiɓe wakkili julgo waɗutoji kadi suuɗi maɓɓe ɗon hayso juulide nden hiɓe hiɓɓo mayre ko waɗa noon jokkagol en ɗam maɓɓe ɗan hiɓe anndi ɗum ɗo fof ɓe jaɓi ɗum ɗo fof gonɗinal maɓɓe ngal puusaɓe waɗugol ko moƴƴi si ɗum hewti on saayi haray gollugol ko moƴƴi nafatakin ɗo wonki gomɗinki hannde kadi hadis en ko yaltinimo ko yimɓe jeego karmakoɓe yaltina waɗa ɓe defte hadis ɓen sina imam tirmisi ina fillayeego wonande cheikhayni ko wiyete cheikhayni ko boukhari e muslim kamɓe ɗiɗo ɓe wii si yimɓe ɓe yii nangen koge fuɗɗiri kon ka hirnange kala ko woni e hoore leydi ndin ko gomɗina e ala on saayi harfu jimo wii hadis ƴetta e wiyeteɗo safwan ɓiɗɗo asal aw bon isal yo yurmede allah woni makko oɗo kako sahabiyankojo o wi wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki allah no mari dambugal allah tedduɗo mawɗo mo mari dambugal telemma ka hirnange yaajendi maggal on no fota ka embere ka goɗɗo woyasata duuɓi 70 yettay neɗɗo duuɓi 70 ila ka dambugal ngal fuɗɗi ɗon haa ka ngal lannoy ɗon o yahay duuɓi 70 so hewta ka ngal hatti ɗon ngal ɗon hingal udditi ɗon ngal fermetake haa tumanange nge fuɗiri kange mutirta toon ko ɗum woni on sa nelaɗo maki ko ɗum woni ko allah wi kon ko aya qur'an ɗa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika al aya
ko yaltini hadis on ko imam tirmidhi o wi kanko imam tirmidhi hadis on wohi mo moƴƴi e kadi himo selli imam nasai min jaɓi ibnu maaji jaɓi ibnu daraqutni jaɓi ɓeɗo fof no mari mo kanko hadis on e nder defte maɓɓe ɗen o hadis ɗo ko imamuɓe na jogimo e defte muɗum ka imam tirmidhi a yiyemo toon imam nasai a yiyemo toon ibnu maaji a yiyemo toon daraqutni وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6 طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة أخرجه مسلم وأحمد والحاكم وعبد بن حميد وابن مردويه أبا هريرة يرمن الله نمكو o wi wonde ba nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o tinne e waɗugol golleji moƴƴi ɗin ko adi piiji jeego waɗugol e yewti toon fi muɗum ɓe adori nange ngen foɗirgol kage mutirta toon e curkikin e dajjal masir dajjal o neɗɗo fenowo e waytay ɗum ɓay ko fi e ñogga yewtereji ɗi wondeji goo fi dalil men ko woni ɗaɓɓitide kon ko tolo shamsi on oɗo ko dalil laaji adde ɗi wondema nangen ko kange e mandeji 10 ɗin ado to arde oɗo hadise woni goo aba hurayra o fillimo o adori kanko ɗin jeegoji o woni tolo shamsi min maghribiha wa an abi dharrin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman atadruna ayna tadhhabu hadhihi الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت الأرش فتخر ساجدة أو ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت الأرش فيقال لها ارتفعي أصبحت طالعة من مغربها من مغربك وتصبح طالعة من مغربها أتدرون متى ذاكم حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أخرجه مسلم وعند البخاري أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت قلت لا قال إنها تنتهي فتسجد تحت الأرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وعند الترمذي قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مستقر لها هري أولو حديث خوني يوتدين كو جتا كو أبا ذر أولو كاري كو غوتو وردنو لنلادين كو أولو يوتدين في حق جيدي دي وانتي حق نجول ببئ ko kanko yetto en kadi fi horugo balɗe 13 14 15 ɗe ɗum woni ayyamul biidi woren kanko ko yetto en fi nelaɗon ko khalili awsani khalili ko aba zarre o wiyete yo yurmede Allah woni makko wonde nelaɗon sallallahu alaihi wasallam wi'uno ñande goo enen yiɗon andi ko honto geenange yahata ɓe wi ko Allah e nelaɗo muɗum on ɓuri andude saabe en koɓɓe hino ne'ino moƴƴa no sarti e meɗen enen fewno ande ɗo si kalama ko ene janginde ka juulide ɗo ko amba hande woni kaari foppo hayeno adonude aɗon tohnugo kollum komin nelaɗo kan sallallahu alaihi wasallam fewno ɓe wurono hakkude maɓɓe e soabiyankoɓe so ɓe landama ɓe bugitituno gandal ngal e jungo Allah ko adi kon fof ɓe e nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe wiya Allah e nelaɗo muɗum on ɓuri andude est ce que ha joni enen kadi si en ni oto wondude e kalama koɓe meɗen ɓe si masalan si kalama ko no janginde o landike masala est ce que ha joni en wiyay ko Allah e nelaɗo ɓuri andude enen fewno ɗo en wiyata ɗum ko fiyon ɗum
nelaaɗo on wuura hannde kadi ko ɓe mayɓe fusɓe annda hannde kadi ko wiyeten ko allahu alam haaren ɗon allahu alam ko allah tun woni ko anndi o sa sahabiyankoɓe jaabi ɗum ɗo nelaaɗo ɓe maaki ko allahu on e nelaaɗo makko o ɓuri anndude nelaaɗo maaki ngeenaange hinge dogude haa nge hewta nokku kange innanaa ko ɗo woni gaaruwatirma on ɗum ko senngoley arche allah on subhanahu wa taala ka senngoley arche allah nge suuya on sayi ko nge sujjuge nge seerataa nge sujji ɗon haa nge wi'ane immo yiltitoɗaa ka iwruɗaa ton nge yiltito nge fuɗira ka nge woowi fuɗirde ɗon ɗum woni ka furnaange ɓaawa ɗum nge dogira noon yimɓe ɓen sansata faytata e fus e muɗum haa nge hewtita ka nge woowi yaade ɗon ka senngoley arche ɓaawa ɗum ɗon nge wi'ane yiltito hannde kaka fuɗirta to woni ko mutirta yimɓe nge wonta hannde ka ko nge mutiri fuɗirga ka nge mutirayno ɗon nelaaɗo landiti sahaɓen hiɗon anndi ko honde ɗum ɗon waɗata ɓe jaabi kamɓe tigi sahaba ɓen jaabaaki ɗo nelaaɗo maaki ko fewnde tawi gomɗinal nafata wonki si tawi ki gomɗinano haa ɗum ɗon waɗi ma ɗum koki gomɗiki kono ki gollaali ko moƴƴi e nder gomɗinal makki o hadis on ko imam Bukhari imam Muslim tum fillimo ka imam Bukhari oɗo o sappi e andira atadiruna ɗawi ɗo ko atadiri ya abadar ko abadar e nelaaɗo wona yewtidi ɗo nelaaɗo no landaɗa abadar ɓenni enen hiɗa anndi konto ngenange yahata si nge mutoyi o wi mi annda ɓoltula o wi mi annda nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maki on saayi nge kange haaɗeta ɗon e kadi ko nge sujjay senngoley arche allah on ɓaawa ɗum ɗo nge dumino haala no ɓatto ka nge wiyane yiltito ka iwruɗaa ɗon kono on saayi nge wiyane aa hannde ka wonɗaa ɗo telen ka hirnaange ɗo ko ɗo hannde woni ko fuɗirta nelaaɗo maaki ko fewndo on saayi woni nafata wonki wo gomɗinal makki si tawi ki gomɗinano ko adi nden ñande maɗulle ki golli ko moƴƴi e nder gomɗinal makki o ɗum ɗon ko imam Bukhari kañum ko ɗi fillori amma imam Tirmidhi kanko wi dakhaltu ay abazar himo yewta o inni mi natuno ka nder juulirde towno ka nange nge muttata ɗon tawi nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam no tooli ɓe maati ko an yo abazar ko honto ngenange yahata o wi'i mi wi'i ko Allah e nelaaɗo muɗum on ɓuri anndude nelaaɗo maaki nge yahay nge dungino fiyo nge newnane nge sujja wa'irano haa hande go waywasi nge wi'anama yo nge fuɗirta nge woni ɗon laawol kisal ko laawol on sa'i nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam jangi o aya ɗo wonɗo suratu yasin wa dhalika mustaqarru lillaha dhalika taqdirul aziz al alim iɗen anndi ɗon ɗum ɗo woni dalillaji holluɗi wondema nange nge fuɗiray ka nge mutirta toon ko dalil on ni inchallah beru iɗen tere allah taw hara faamama amma muddatu biqa'iha ala tilka al hal ko embere duuɓi jelu balɗe jelu ñalaɗe jelu jonte jelu leereji jelu woni ko nge waɗata ɗum ɗon nge fuɗirta ka hirnange ko ɗum ɗo woni ƴettande ko toɓɓere ɗeɓere nden noon e toɓɓe men jowi jeɗe cheikhujo wi wa tulu'i shamsi l aksi innama yakunu marratan wahida fi yawmin wahid ثم تعود الشمس كما كانت فتطلع من المشرق إلى أن تقوم الساعة ونفرل قلنا نجين سانسو قلنا وورينون فرل قلنا كان يموتر تتون دون قوادة تكون لوات ريبت إنيالا عند وات ريبت كدي باودو ننجي هوتا ننجي ووير نونون نجي فرل تون كلمة كان كفرنا نجي حاجة ندر نغال داري دون كولون دليل لاجي مورو دي دو كاري دماري دليل لاجي حديثاجي ني إن شاء الله وإن أنا عبد الله بن أوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من ليالكم هذه
فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون. يقوم أحدهم يقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا، ويفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها. قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. أخرجه ابن مردويه في تفسيره. دليل أرنو دونك حديث يتادو نت ويتد عبد الله بن أوفى يورمن الله ودما كودو كالكو صحابي كوجو رضي الله عنه وي منني أي دون تو هولي وند ما ودو كو صحابي كوجو كودو أويتا رسول الله أويتا رسول الله سابو سمعتو أون دونك يتتا لا من كو يتتا كو فتحة رسول الله منني لا الله أون يورمن الله ودما ماكا jammaji ɗiɗi e hoore yimɓe ɓen, jamma goto himo fota e jammaji tati immorde ñalaɗe moɗon ɗe ɗo. si ɗum waɗi yimɓe naafayɓe ɓen jemma, iɗen andi no woodi jiyaɓe Allah ɓen ɓe wa'awono min e ma. Allah no yewtiti maɓɓe ka heewi e ka Qur'an, qalilum min alleyli ma yahja'un. نكو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شرط جفير جيوكدي في إمتوب جمر وقول الله نكو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وسيدني كم بجمعهم بالآنتنو نكو تتجافى جنوبهم عن المضاجع بك بقرنو إمو يدانك في كلاوالا قول يدانك نفوتي نيالي وربده ونان دوغينو بتاكسي menen e dileyde amen ɗo goto ɗo wurbay taxi ɗo leereji sappo e joyi sappo e jeetati wawa kam on to onon ko leereɓe go kuyni golloto menen ɗa golle ha eɓɓa ñittade wonkima. si hewti wonneji go gonga husa tawi ko wiyata ko hayittu ko paɗe ɗen no sattani ɗum ya walora noon e danki mum. immagol ɗon ɗum namo kala wakkili ɗum Allah no wola noon fi ɓen ɗon bo ɓen ɗon kamɓe ɓe immotono fi kala kin danki no foti ɓe immotono ɗon ɓe forta wonkiji maɓɓe ɗin ɓe rewa Allah subhanahu wa ta'ala. wasi hadis on ɗo yeeti en wondema wo arafa hal mutanaffilun immotoɓe naafa ɓen jemma ɓe anda o jemma ɗo oɗo na sifa jemmaji wowɗi ɗin ni. sabu on ɗum goto maɓɓe a yiyey o immoto daro o janga hisbaji makko ma hisbu makko o juula ha o ronka hoota o waalo o immo kadi o salligo o juula hisbaji makko ha jon jemma no kontini o yilto o waalo. tawni hara ɓe jokki ɗum ɗo kamɓe naafayɓe ɓen jemma yimɓe ɓen foppu sonka ɓe ewnodira ɓe wiya ko honnun ni ɓe fof maɓɓe ɓe maƴa ɓe yaha ka juulirɗe. tuma ɓe hewti ka juulirɗe ɓe yeƴƴitoɓe ta nangue hiɓe daarireno ka furnangue ɓe yeƴƴitoɓe yenangue fuɗiri kangue mutirta toon nge jokkira ɗon haa nge hewta ka tumbere e ka wiyeten kamen kon nangue hewti e hoore. si nge hewti ɗon nge yiltito nge hootira kangue iwri toon nge fuɗiroya ka furnangue. on sani laala maaki ko fewndo on sayi tawi nafata wonki gomɗinal makki si tawi ki gomɗinal ko adine ñande. hadis on ko yaltinimo ko neɗɗo wiyeteɗo ɓiɗɗo murda wayhi e deftere makko kaw fire qur'ana ɗon koni hadis on ardi. hadis ɗiɗaɓo on wa an abdullah bun mas'udin iɗen andi abdullah bun mas'ud oɗo kadi ko paykun jaɓnokum islam tono ko natka islam haro helli faaka ko aynaynoɗo dammi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sayna aboubacar yeyi tawi mo kaw aynata ɗon ɓe noddimo islam o jaɓi ko kanko adi jangude qur'ana towna ka suudu kaaba o jangi suratu rahman o piya haajijan sili e makko o wasi sahaba ɓen inni ɓawɓe lannodiri ko hombo yahata mettina ɓernde hefraɓe ɓen o towni honduɓe inni o fa pay ko ɓe piyete o inni o acci en wiya
o wangi ka suudu kaaba o waɗi darde makko ɗiɗi o jangi suratul rahman heetere ɓe adoniri e makko ɓe luubimo haajiji e yalti e makko ɓawa hooti ko sahabiyankoɓe ɓen ɓe wi a ko ɗum ɗo men hulannoma oni son faala janngo kadi mi yahay kanko ɓay tun onani ni heeferaɓe ɓen ko mettataɓe ka wonki maɓɓe kamɓe ko yo Allah welto tagaɗo yo mono sino faala kamɓe ko yo Allah welto tun oɗo adi janngude qur'ana towna ka suudu kaaba ila nden ñande ha ñande Allah roni hoore leydi ndi kala jannguɗo qur'ana ka suudu kaaba ɗon towni Abdullah ibn Mas'ud no mari ko ngelal kala senkiɗo sunna moƴƴiɗo ka nder diina Allah hara mo mari joddi muɗum e joddi kala neɗɗo waɗi ɗo sifa konko o waɗi ko nelaaɗo maaki ko himo jeeya e filliɓe on hadisi kanko adi janngude qur'an o towna ka suudu kaaba ko Abdullah ibn Mas'ud no wiyete yo yurmede Allah woni e makko himo filli hadisi sifa o hadisi mo janngude en ɗanane ilno e nder hadisi makko on kanko wonni wo yafza'ul mutahajjidun andiyoɗa ko mutanaffiluna wi ko naafaɓe ɓen wo yafza'ul mutahajjidun waɗa heɗo tahajjudu ɓe fof maɓɓe ɓe maƴa ɓe nodda gorko nodda nden jemma ɗo o nodda kawtal makko oyna ene kaarijo ko no heeɓi en hannde ko no waɗi o jemma meɗen hannde min mi ɗaanike haa mi ronki mi ɗaanike haa mi ittike lokoɗoyngol mi immike mi dari mi juuli haa mi ŋoŋii kadi ɓaawa ɗum ɗo mi jeyi mi waalike mi immike kadi mi juuli haa mi ŋoŋii mi yehi mi ɗaani haa mi ŋonti mi immike kadi haa mi ronki haa jooni nange jemma on no juuti gootum on saye nelaaɗo maaki ɓaawa ɗum ɗo nange wiyane foɗeri kamotirta toon ɓe maaki on saye ko nden ñande woni nafata wonki gomɗinal makki on si tawi ki gomɗinano ko adi nden ñande maɗulleki ko ki gomɗinki kono ki gollaali ko moƴƴi e nder gomɗinal makki o hadis on ko imam Bayhaqi fillimo e deftere makko wiyete fil ba'si wan nushur mo war deftere wiyetende on ummital e moɓodiral ummital ko enen fof mayɓe ɓen fof fof maɓɓe ɓe imma gokka ɓe waali ɗon wan nushur e moɓodir gokka abdul mahshar ka leydi ka yimɓe ɓen moɓete ɗum ñaawe mo marde deftere hadis tataɓon ko ƴettaɗo wa an Hudhayfa radiyallahu anhu qal sa'altu rasul sallallahu alayhi wa sallam ما آية طلوع الشمس من مغربها فقال تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها يعملون كما كانوا يعملون قبلها والنجوم لا ترى قد باتت مكانها يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون يتطاول الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم أخرجه ابن مردويه Huzaifa o wi yo yurmende Allah woni makko o wi mi landino nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam ko honno woni mande ko honno woni dalil holleeɗo wonde ɓanaangel nge fuɗɗira kadi e mutirta toon nelaaɗo maaki dalil on jemma ɗon o juuta moƴƴa embere jemmaaji ɗiɗi ɗen yimɓe laatinoɓe no juula jemma kamɓe ɓe annde fii muɗum ɓe golliray no ɓe wowno gollide ɗon ko adi nde ñande tawa nde ñande koode yiyetaake adunan koode yaltata tawa ɗe mutikka ɗe woni ɗon ɓe ɗaano haa ɓe ronka ɓaawa no ɓe immoo ɓe juula haa ɓe ronka ɓaawa no ɓe hoota ɓe waalo haa ɓe ronka ɓe immoo ɓe juula haa ɓe ronka ɓaawa no ɓe hoota ɓe waalo haa ɓe ronka ɓaawa no ɓe immoo ɓe juula haa ɓe ronka jemmon juutana ɓe si ɗum ɗo waɗi yimɓe ɓen fopp maƴa tawa alaa e weetude fes tuma tawi ko ni waani ɓe heɓe habbi naange yoge fuɗirta furnaange ɓe yeƴƴitooɓe tawa nge fuɗiriino kanke mutirta toon si yimɓe ɓen yi'ii ɗum ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe naata ɓe gomɗina ɓe fof maɓɓe ɓe naata islam tawi noon gomɗinal maɓɓe nafataaɓe nde ñande ko neɗɗo wiyeteeɗo ibnu murdawayhi filli o hadis ɗo dalil nayaɓo on fi fuɗirgol naange ka hirnaange wan abdoullah e jemma juutugol jemma on ko ɗum wonɗe ade ɗo naange nge fuɗiray to
e kadi ko dalil hollayɗo maande hollayde ko honde ɗum waɗata embere jemman ko juutata kon ko ñallal gootal e jemma gooto nde wootere petti kadi embere jemman ko woni juutude kon ko ɗum wolɗen ɗo وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحوه وفيه قدر ليلتين أو ثلاث فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا ولا يرون إلا قد قامت النجوم مكانها ثم يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم والليل كأنه لم يقض فيرجعون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليل فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم فيفزع الناس وحاج بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس وبينما هم ينظرون طلوعها من المشرق إذ هي طالعة عليهم من مغربها فيصبح الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها أخرجه البيهقي لنode yeesotoɗen embere jemma on ko juutata kon ka dalil hollu ɗum wondema nangue nge fuɗiray ka hirnangue hadis on ko ƴetta ko abdoullahi ɓiɗɗo amru ɓiɗɗo as yo yurmede allah hoɗe maɓɓe amru e as faaden e baaba muɗum laawol kisal ko ɓe fof maɓɓe afon ko abdoullahi e amru woni ɗo julɓe ɓen as wona julɗo ko abdoullahi o ni wa an abdoullah bon amruin ko kamɓe ɗo ɗiɗo woni aɗen e baaba muɗum mama soro makko wonano gomɗin ɗo ko ɗum waɗi ɗo ko radiallahu anhuma yo yurmede won allah woni e abdoullahi e baaba muɗum amru amruwin wawno yeeso ru on hara macce ɗen ɗiɗi ko leyɗe wonata kanje ɗiɗi ɓiɗɗo as yo yurmede allah wonu e abdoullahi e baaba muɗum himo filli sifa o hadisi mo jannguɗe ɗa ƴettaɗo e hudayfa woni wo jemman juutira embere jemmaji ɗiɗi ma jemmaji tati ko watta kon jemma meɗen gooto nde ñande on jemma gooto juutira wona jemmaji men ɗiɗi ma jemmaji men tati fewdiɗi ɗo yimɓe ɓen fina ɓen yimɓe hulayɓe allah ɓen ay e jaka ko immoto naafugo jemma ko huloɓe allah yo allah wallam min e maɗa huloɓe allah taw hara sen haysi koye sunna annabi on seydna bilal on na annabi seydna bilal on e waɗay seydna bilal kanko so ɗaninoke o walotano ko sina haramo mari salligi so finoyi jemma kadi ko innete fini aranuru ɗon o immotoɗo o yaha o salligo o ara waɗa darɗe ɗiɗi pet mo mari ayaje qur'ana jangeteɗe aya goo koye suratul bakara woni aya goo koye ali imran o juula darɗe ɗiɗi o yilto o waalo ko ɗum wacci nelaɗo sallah sallam ñande ɓe hoyɗinoɓe wango ka nder aljanna ɓe nani teppe yeeso maɓɓe ɓe nani teppe ɓaawo maɓɓe ɓe landi ko an homboni yeeso an toon ɗum kalamo koɓɓe nama ɗo yedde moƴƴa ɗo fii nanugol teppe ɗe woɓɓe ɓe inni jaɓa ɗum noon saabu gotade ta ko nelaɗo naatugol aljanna woɓɓe ɓe inni no woodi woɓɓe goo wiɓe aa no woodi to werneɗo kono fof ko teddinteɗo no woodi wernowo mo woɓɓe goo inni wo ɗum ko seydna bilal woni ko wernata nelaɗo ala kulli haal nelaɗo nani hitto teppe bilal ɗin ɓe landi ko an homboni bilal inni ko min ɓe nandi teppe goo kadi ɓaawa maɓɓe ɓe landi ko an homboni on ɗo kadi inni ko min sulaym sa weeti bimɓe ɓe landi bilal ko honɗum woni golle maɗa ina jokkinmi nokku kala kam yaari hande jemma ɗo mi hoyɗiɗen jinda ka aljannam mi nani hito teppe mi landi ko homboni wiwɗa tan ko an bilal ko honɗum woni golle maɗa ha tawi ɗum ɗo waɗiri ni bilal yeetiɓe noon on saayi fi o waɗata ko ala salligi e kadi nde o salligi o juula e darɗe ɗiɗi o yeetiɓe kadi ayeje ɗe o janggata ɗen e nder on ɗen darɗe makko ɗiɗi nelaɗo maki ko ɗum ɗo waɗi si natuɗa ka aljanna nder ton ko ɗum waɗi simi yiwma nder ton ko honno woni ɗum oni wo ko anda ɗum fina ɓen yimɓe hulayɓe allah ɓe juula ɓe gollira no ɓe wowno gollirde ɓeɗon ko yiyata nde ñande koode ɗen wo en andine e hadis la yettinoke nde ñande koode ɗen yetake oɗo hadis yeeti en wo kamɓe ɓe yiyay koode ɗen hiɗe e place majje ko ɓeɗo tun newnana yiwgol nde ñande koode ɗen ɓe immotoɓe jemma naafa kamɓe ɓe yiye koode ɗen
awduno ɓe hota ɓe waalo ha ɓe wonka ɓe immo kadi ɓe yaha ɓe juula kadi summa yaquduna salatahum ɓe juula ha ɓe ronka kadi ha joni jemmon a sikka ha joni o min minaki ɓe yaha ɓe waalo kadi ɓe wonoya ɗon kadi ha ɓe finoya ha joni jemmon no woni nokku gotum jemmon juuta e hoore maɓɓe si ɓe yii ɗum ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe hula ɓeyno ha awa hannde de hiɗen e hunde hulɓininde yimɓe ɓe fof maƴa ɓe bonkodira ko ɗum pulanga wiyeten ɓe yaha ɓe fof maɓɓe ɓe adodira ka juulirɗe ɓe fof maɓɓe ɓe bonkodira nokku gotum ɓe fof ɓe lanira ko honnu ɓe fof ɓe maƴƴa ɓe yaha ka juulirɗe anndi siko hulama juɗo ɓen kala no annda si goɗɗum waɗi kaka juulirde yahete ko ɗum woni sunna on wona nangue si weñi lernum si weñi kala ko waɗi ko julɓe ɓen ko ɓe adodir ka juulirde ko tun yahete na joɗagol ɗon tun wowrugo haalaji ina ɗum ɗon hulɓini koye doge yahe ka juulirɗe si kala enen o suuɗaɗo e ganndamo kono ɓen so noon sa kamɓe ɓe annday ɗum ɗo ɓe fof ɓe doga ɓe yaha ka juulirɗe weeti ɓe ndaara ɓe tawa nangue nge fuɗiri ka hirnangue magge tawa haɗa ɓe jooɗi noon heɓe habbi yo nangue fuɗir ka wowi fuɗirde ɗon ɓe hekkitoɓe tawa nangue ngen ko nge fuɗirde nokku ka nge motirta toon yimɓe ɓe wonta ndeññande ko ɓe fof maɓɓe ɓe wona e kulol gotol ɓe sonka sonko woto nge jokkirano ha nge hewta ka tumbo asama ɗum woni ko wiyete nangue hewti e hoore ɗon wande kamen to ɓayde tawno taraw nangue ngen ka kamen wono yimɓe géographie men wi wo ko hattul istiwa on koye west africain o woni ko ɗum nangue ko ka enen hiɗe mari nangue e hoore ko so nge ari ɗowdi ni wona sengo ley maɗa hande kala fof maɗa ɗowdi ma ni fof no sengo ley teppe maɗa ɗen ɗowdi ni sortaki ɗon on saha nangue hewti ka hoore ko ɗum waɗi si nge muusi ka ɗuure ma fewndo on sahay tentini si tawi on tigui hino fembi ko ɗum wiyete hakkude jemma hakkude ñalorma on so nge ari ha hewti ɗon ɓe yirti toon nge fuɗoya noon on sahay kamɓe mowi fuɗire toon hadis on ko imam Bayha ɗi woni ko fillimo joni ɗum ɗo woni lannode muddatu biqa'ihi ala tilka al hal ko embele ko nge wonata noon kange fuɗɗi ka hirnange ɗon ko ɗo woni lannode nden toɓɓere tataɓere nden si nange fuɗiri kange mbotirta toon hande kadi toɓɓere tataɓen ko yewta ko tayyib dawawin ba'da tulu'i shamsi min maghribiha hiɗe andi kala ko wolɗen fewno ɗo kala ko golluɗen no windede Allah wiyen ka Qur'an ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ɗum ko suratu Qaf woni amma takwir kanngol ngol wii kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun windoɓe tedduɓe hiɓe andi ko wonno nge gollude kon andi kala ko woluɗa ma kala ko golluɗa no woodi windoɓe raqib ko ɗo woni ka jungo ma ñaamo ko ɗo windata golleji ma moƴƴuɗi ɗin e haalaji ma moƴƴuɗi ɗin atid ko ɗo woni ka jungo ma nano ko ɗo woni windade ko wowluɗa ko boni ma ko golluɗa ko boni ɓe winni kamɓe ɗiɗo ko laami ko wonɗo ko ñaamo onno ko waɗɗa o kanko ma ko wowluɗa kanko winde tan ɓalma wonɗo ka nanon o habboto o diisino wonɗo ko ñaamo ha min habba mo seeɗa ndarata tawi o liistay ɗum julɗo sa wowli ko boni ma waɗi ko boni tuubu ruttuɗa ka Allah ki tan sabu no woodi hadisi go kanelaɗo maaki womo waɗi bone o yimmi ko yeeyo salligi ko o juuli darɗe ɗiɗi yo torke Allah yafanmo Allah yafantomo to ndeɗo toɓɓere tataɓene ko wiyata ko tayyid dawawin ko ñobbugol ɗeri ɗin ka golleji ɗi windeteɗon ɓaaw nangue fuɗirde ka hirnangue dallatil ayatu wal ahadith sabita الصحاح والحسان على أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها لا يقبل الإيمان من الكافر ولا التوبة من العاصي بل تطوي الدواوين فلا يكتب بعد ذلك عمل لكن تشهد عليهم أجسادهم ومن ذلك ما يلي ونتندني آية القرآن حديثاجي tabituɗi selluɗi e moƴƴuɗi wondema dambugal tububuye ngal hingal udditi ha tumanange fuɗiri kange mutirta toon si nge fuɗiri toon yani nge fuɗiri ka hirnange
imanu jaɓantake immorde e keefeero wona tuubu ɓe immorde neɗɗo waɗa ɗo geddi ko woni sabu on ɗum ɗeriyeli ñobbanoma hande kadi kaydore a wawata fontude kaydiri fontata ko aduna karami ɗi yoori ndaha wo ala ko windire kaydiri ka winde ala ndaha ko windire ala on sa windetake ɓaawa ɗum ɗon golle o ko woni tun hande kadi ko ɓalli yimɓe ɓen seeditoto e maɓɓe dalilaji ninaare o hadisaji arayɗi ha jeego mi hola ken janggadi fof sina ɗum ko ɗo e ni e moƴƴat ara noon e majji an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم أبو موسى الأشعري أولو كجياد إلينا جياد يمن أولو كوفايكم أرنو كان الله صلى الله عليه وسلم تاي كم بلين المقبل أشعري ينكو ببه إبه مرنو قلهم كو بقلينو كمقبتون جونن إسلام عري بأندادو ندقينو حرمي إذا عند أخضري هنا لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه دغانتاكو جولدو كاو غولا نيدو هلي تادو دغانتاكو مو كاو غولا هاو عند نياوري الله انغال غولال جون نون كامبي لينول مابbe wiyetengol ash'ariyan ko be be gollayno gollal ngal be anda ino dagi kano harmi jomma be wi ka mabbe yaman be ari madinatul munawwara tawgol nelaado sallallahu alaihi wasallam fiyo be lando on masi ala don si tawi no moƴƴi ɓe continue si moƴƴaɓe accita ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah ɓe hewti nelaɗo werni ɓe nelaɗo addana ɓira no jeeya ko nelaɗo andi jikko maɓɓe ɗum ɓe ñamatano sorata kono ɓe ñama e neldaari on saɓay ɓe neldama ɓiraɗan ɓen andi ɗum nelaɗo no yiɗunoɗo ɓiraɗan kadi on sa ɓe surɓi seeɗa joni noon ko kamɓe nelaɗo kadi ɓe mawnintinaki ko fote falude si ɓe heeɓi hoɓɓe ko kamɓe tigi woni ko senditata yani ko kamɓe woni ko sarwata hoɓɓe maɓɓe ɓen naynugol de fi ko ɓe nelaɓe ko kurkaɗo maɓɓe ma ko sonnaɓe maɓɓe ɓen enen ko yiɗen ɗo si a yiɗo ɓeynata ɗo jokkere en ɗam hara rewɓe no jilli hakkude worɓe hino sarwa worɓe ɓen ɓeyna ɗum ko pinal ɗum na pinal noon golle harmude noon yo debbo jarano yollo hakkude worɓe jaɗanɓe hino sarwaɓe ɗum na pinal noon ko golle ƴettaɗe e junngo ayɓe islamu na ɗum worɓe ɓen yoni ko sarwa worɓe rewɓe ɓen yoni ko sarwa rewɓe naka worɓe ɓen e hoɓɓe no puufodiri roɓɓe no jinda ɗon hara no ɓorni complet o mo ngaɗu koye moɓe heno yehi ƴetti tikkanku wotinniɓe ɓe no ƴetti tikkanku waɗi ka daande sokkundu no huccinaka hoƴƴuɗo no sarwa ɗon worɓe ɓen ɗo nan kamɓe noon wuurnoɓe nelaɗo ɓe Allah wi radiallahu anhum wa radu anhu ɓeɗo ɓe joganoken jikku ɗum yetake jikku maɓɓe yetake e aada maɓɓe ɓe jogaki ɗum bal ko woni sonnaɓe hino nokku gootum ɓe yataka worɓe ɓen woniri worɓe ɓen yartaka ɓe woniri kono waɗi si umma Fatimatu Zahra landano ko on ɓuuri moƴƴande debban ko inni ko nde o yiyata gorko yiyatamo yiltide ka Abu Musa al-Ash'ari joni ɓay nelaɗon addanama ɗam mbiraɗam ɓe surbike seeɗa no jeeyano e jikku maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe sarwude yimɓe ɓen ɓe adora wonɗo ko ñaamo maɓɓe on ɗum ko sunna maɓɓe goo kadi no ɗo hikkiti ɗon si a sarwude yimɓe yaade jonnude ko yaade jonnude ɓurɓe towude duuɓi ɓen joni woni sunnaji maɓɓe ɗiɗi adorgol wonɗo ko ñaamo on ko haqqe makko noon attayamunu li anna rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu attayamunu fi sha'ni kulli yuma saka ɗumak nelaɗo no yiɗi waɗugol adorgol ñaamo e golleji maɓɓe ɗin fof joni ko kumpay kun pour ko fannude duuɓi kum woni ko ñaamo maɓɓe ko kanko hikkite maɓɓe joni noon towuɓe duuɓi no toon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde tawno ko kanko pay ko ɓuri marde haqqe on ɓe dongini e makko ko pay kon acce mi sarwo mawɓen pay kon ko honni jaabi on ni wallahi la mi wakkilaki mi wondiri Allah mi wakkilaki la ufaddiluka ala nafsi ahad mi suɓata ko goɗɗo e hoore e maɗa e hoore en aduna ko on woni faani ɗon en andi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yari ɓiraɗan ɗan luttini himo faala kanko heɓude batte nelaɗo on ko reedu makko kala ko batte nelaɗo naati e reedu muɗum on ɗo naata yiite
on waɗi so wondiro ni o wondiri Allah wakkiraki o yiɗanta goɗɗo go moƴƴere o ɓurna hoore makko o wondiri pay konko ku sali nelaɗo jonni konko yeri so ɓe sarwi luttuɓe ɓen ɓay ɓe gayni ɓe sarwode joni noon ɓe landi noon ko addi ɓe kon eyni nelaɗo menen ka amen to himen mari tun jikku himen ari landegol fiiru nelaɗo kono woni ɗum ɓe maaki himen moɓidira mbuuɗi nokku gotum min wallina ɗi haa si goɗɗo ma pori heɓi ma punde min ƴetta min huntanamo ɗon haaju min yirto kadi min fuɗɗito moɓugol kadi nelaɗon sallallahu sallam maaki jaabi ɓe on ɗon ana maakum mi tawti on e ɗum ɗon cheikh Ousaymin maaki wo ɗum ɗo ko holli ɗum si ɗo ko go o piiji seeɗajino ɗo e maaki wo ɗum ɗo seeɗa julɓe ɓen e yawgol ñawloyo bankiji ñawlorgol riba sabi si ɓe hawtindirɗe mbuuɗi maɓɓe ɗin ɓe jonna ɓurɗo handude on ɓe dandi on ɗon ittendi ɓe ittanimo ande tippude e nde o hadis ɗo cheikh Ousaymin addi ɗon goɗɗum yewtere ɓe maaki wo ɗum ɗon no sellini hay ko sonnaɓe watta ɗo ko annduɗen ko kamen susu ko jungo an e nga ko jungo en e nga ko jungo kaarijo ɓe maaki wo ɗum ɗo no sella kono no mari sarti on ko yo taw ko ɓurɗo handude on ɓurɗo maforde on adete jonnede wona yiɗidirano e kadi kanko jonnaɗo himo andi yo andu ko ñamande o ñawlike yimɓe ɗimmoɓe makko ɓen ko woni tum ɓe ittimo e ñawlorgol riba hande kadi mo andi kanko o ñawlike ko yoɓetite ɗum si tawi ɗum ɗo timmi woɓɓe make o ene sella few yettitoɗen ka wonnoɗe ga Abou Moussa al Ashari o wi wondema nelaɗo sallallahu sallam maaki Allah subhanahu wa taala ino fonta jungo muɗum gon jemma ñande o ñande jemma fi neɗɗo waɗunoɗo golle bonɗe ɗe ñalawma yo tumbo rutto ka Allah ko waɗa noon kadi Allah si weeti ñallanga ka wonɗo ni fenɗo kamen ga menen ko ñalorma Allah no fonti jungo muɗum go fi o waɗunoɗo golle bonɗe ɗen hanki jemma fi yo tubo rutto ka Allah ko adi hande niɓɓude ɗum ɗon ko noon jokkirta ha nande nge foɗira kange mutirta toon hadis on ko imam Muslim fillimo hadis ɗiɗa bon an Abdourahman bun Awf wa Muawiyata bun Abi Sufyan wa Abdullah bun Amr wa Malik bun Yakhamir radiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-hijratu khaslatani ihdahuma an tahjura as-sayyi'ati wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulih ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت تبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل أخرجه أحمد والطبراني حديث إلى ko ƴetta e jungo sahabaɓe ɓuri se ganditi ka fuɗɗerete wiwno to radiallahu anhuma ma radiallahu anhum ɗo ko radiallahu anhum ari ko honno waɗi adori Abdourahman bun Awf ɓe gandi oɗo ko milliardaire jo ko oɗo wonno ko dankiɓe gure nelaɗo nde ɓawɓe feƴƴini ko oɗo kadi yumma muɗum ɓawi nelaɗo ɓe jibinama ko yumma oɗo fewnunoɓe nden ñande ɓe jibina nelaɗo no hoccirimo duuɓi ɗiɗi ko oɗo tun kadi e nder sahabiyankoɓe fof ko kanko tun heɓuno degere julnugol nelaɗo tawi ɓe nawna fu si waɗaɓe kanko pet heɓi ɗum ɗon Abdourahman bun Awf komo kadi mo ɓe du'anino fi jawdi hay townuno hayre hocca e dayamude ma kange hakken ko du'a maɓɓe on jaabi e makko ko Abdourahman bun Awf yo wiyete e Muawiya bun Abi Sufyan e Abdullah bun Amr e Malik bun Yakhamir yo yumede Allah woni maɓɓe fof ko ɗoni radiallahu anhum andiɗo ko sahabiyankoɓe nayo ari ɗo wonde man laaɗo sallallahu alih w sallam maaki wo fergu ngun no mari geɓe ɗiɗi aranon e majje ko nde neɗɗo o ferata iwgol e boneji ɗi yaha ka moƴƴereji ko amaynoɗo acca amugol ko a yimaynoɗo acca yimugol ko a wacceteneɗo acca waccede ko a yaraynoɗo beere tertuɗa yargol beere
ko a fiimaynoɗo acca fiimugol ka ɓornotano ko conki timmuɗi sonnajo ɓornoɗa conki timmuɗi ko a gorko waɗaynoɗo pantali juutugi acca ɗum ɗo waɗa conki daɓɓol wayi noon ɗi kontotako boneji ɗi e moƴƴereji ɗi ka reno ɗuuɗi moƴƴa a eggi e boneji a eggi ka boneji a yehi ka moƴƴereji ɗum no woni hijra ara noon ɗiɗa bo on ko nde ferata iwa ka wonɗa ɗum yaha ka Allah tun e ka nelaɗo tahara koko welata Allah e ko welata nelaɗo tun wattama wowlata fergo yaha ka Allah e nelaɗo muɗum on ɓe maki ɗum ɗon noon ɗiɗo ɗiɗi ɗi accata ferugol ngol accata fannin tuububuyo hino jaɓe tuububuyon kadi accata hino jaɓe ha tuma nangi nge fuɗiri ka nangi nge mutirta ton si nge fuɗiri ka nge mutirta ton on sa hande kadi andi dal ko woni wolde ɗo kon ko fi ɗereli ɗi ñobbegol si tawi woni nge fuɗiri ka hirnange ɓerɗe ɗen note soke ha yora ken hande kadi neɗɗo kala si tawi ko an ko wonnoɗo gollude ko moƴƴi ko boni naatata ala ka naatira ha ɓernde maɗa sakko miijoɗa ma waɗa ko boni koko moƴƴi tu waɗata ɓer wo ko heddanima e gurdam ko waɗa noon kadi siko waɗanoɗo ko boni ɓernde ma nde sokama ko moƴƴi wo naatata nder to sakko waɗa ko moƴƴi koko bone tun hande kadi an ko boneji tun yettoɗa muɗum ko ɗum ɗon tu watta hande kadi waɗugo ko moƴƴi alanama oɗa waɗugo ko boni alana ɗum ɓernde nden sokama eɗen andi ɓerɗe meɗen nelaɗo sallah sallam maki mo Allah fandani moƴƴere yaftaha hofla qalbi wa ja'alahu wa'iyan lima salaka fi kala mo Allah muyani ko moƴƴi o sottay kippode ɓernde makko nde o waɗa ɓernde nden lootade ha laaɓi hunde fo nde kala ko naati nder ton ɓe maaki si tawi nange fuɗiri kange mutirta ton hande kadi ɓerɗe ɗen ɗe sokete ko naatita mayre ko woni mayre kon ko ɗum ɗon golle moƴƴe ko ɗum de sokano hoore mum ko ɗum ɗo nder ton ko ɗum tun o gollata ko gollanoɗo ko bone ko hoore bone ɓerne makko ɗen soka hande kadi oɗo lutti e gollugol golle bonɗe wo kafan nasul amal hande kadi yimɓe ɓe yonani ɗum moɓe koko woni kon ko ɗum woni ko gollata haɗi sanko fillimo ko haadi ko cheikhuɓe tato ala noon ko imam ahmad ɗiɗon ko imam tabariyu tata bon ko imam tabaraniyu ɓeɗo ɗi ko yimɓe ɗiɗo feere ɓe tabariyu e tabaraniyu ko kamɓe ɗo tato filli o hadisi ɗo sa yehi ka defte maɓɓe kamɓe ɗon tatono a yiye o hadisi ɗo e deftere goto kala e maɓɓe toɓɓere nayi ɓer nen hadis noya bon holleɗo fi ɓerɗe ɗen sokete hande kadi golle ɗen windetake an ibn abbas radiallahu anhuma qal kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aishatan min al-ashayat faqal ya abdallah tubu ila allah marratin fa innakum توشكون أن تروا الشمس من المغرب فإذا فعلت ذلك خبثت التوبة وتوي العمل وختم الإيمان. الحديث أخرجه ابن مردوي وابن أبي حاتم. عبد الله بن عباس أولو إلي عندكم من جهة نلال صلى الله عليه وسلم بابا أولو بابا نلالكو بابا غوتو رضي الله عنهما عباس عبد الله بفو بديونكو بالجلبة كان عبد الله بن عباس وي نلالو يلتني يامن يندقو جماري يعني إيسان كو فونو هير تقول جمع فونو هير تقول إما ذات كون هير تاري جني on sa nelaɗo maki ko ay abdullah ɗo ɓe sappimo kanko tigi miñam maɓɓe tuuɓe ruttuɗon ka Allah e wodino laaɗi buy sabu hewtik ɓastike ka yiyo ton nangen hinge fuɗira ka hirnange si nangen waɗi ɗum ɗon e tuububuyen o jogitete hande kadi tereli ɗin tagge imanu on o hombe hadis on lannaari wonni ko yaltini oɗo hadis koye nder defte ɗiɗi yetamo ko neɗɗo wiyeteɗo ibnu murdawayhi e ɓiɗɗo abi hatim o nayaɓo on wa an anasin radiallahu anhu anna addawawin tatwa wal aqlam tajuffu wala yazadu fi hasanatin wala yanqusu min sayyi'a akhrajahu ibnu murdawayh oɗo anas ibn malik en ko ɗo pay ko ngiɗa andi kon ɗo ko gollanine laaɗo duuɓi jeena ka nder suudu maɓɓe ko nene makko ngaddino kon ko ɗo sa faara ɓiɗɗo ma kala ɓiɗɗo moƴƴowo
faala ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓen fof ko ɓe nene mum daditi ɓeɗo fof ila imam Bukhari ɓe fof ko ɓe yumma mum ƴettinaɓi ka karamo ko kunɗo pay kun ko nen makko tigi ƴettino ko naɓe haka nelaɗo inni ko miskinajo mi ala fus komi hokkore koye nelaɗo kono non ɗo anasimo an mi ƴetti mi hokkima mo yo wonane toon ko gollane pay ku golli ka suudu nelaɗo kon duuɓi 9 ko kanko yetoto e wondema nelaɗo ha hande niermali gollo muɗum ɓe landakimo ko hono waɗanɗa hunde ma ko on haɗi waɗa hunde kaari kunɗo pay kun ko wi yo yurmede Allah wona makko o wi ɗereeli ɗin ɗi ñobbete karambi ɗin ɗi yooray ɓeydetaake e moƴƴere ɗuytetaako e bone yani moƴƴere nde wonnuɗa gollude nen ɓeydetaako hannde kadi masalan si tawi an ko farillaaji ɗin tun juulanoɗa a naafatano a waɗatano sunna o an ñande o ñande subaka ko darɗe ɗiɗi tun a waɗata darɗe ɗi si juula subaka fana ko darɗe nayi ɗen tun alansara ko darɗe nayi ɗen tun futuro ko darɗe tati ɗen tun geeƴe ɗen ko darɗe nayi ɗen tun a naafatano si nden ñande hewti a naafata hannde kadi tawi woɓɓe ko ɓayay si ɗum no hewti hannde kadi mo be ma poto haɓɓitoɗay ko moƴƴi amma si tawi ko ɗum ɗon tu waɗanɗa hannde kadi ko ɗum ɗon tu a ɓeydata a wawata wadde hannde kadi si tawi kadi an a juulatano fof hannde kadi juulgol alanama few sikko a juulaynoɗo naafaynoɗo buy masala yiɗa andi nelaɗo sallah no ma kadi hen mo aynitike balɗe darɗe 12 e nder ñallal ngal Allah waɗana hemo huɓere aljanna si tawi hiɗa waɗayno ɗin ɗon hannde kadi ɗin ɗon ko a tawa ɗo ñando ɗin ɗo a tawi anno ne waɗima sabu on ɗum moƴƴereji ɗin ɗi ɓeydetako boneji ɗin ɗuytitako ibnu modda wayi fillimo hadis jawo on ko Aisha yumma meɗen sonnanelaɗo yo yumide Allah one makko o wi qalat ida kharajat awwalul ayati tani tulu'i shamsi min al maghribi kono addede oɗo hadis ɗo ko hollay ɗum en ko honnuge madeji ɗin sappo aɗa to arde ko yumma Aisha woni addande ɗo wa an Aisha radiyallahu anha qalat إذا خرجت أول الآيات تعني طلوع الشمس من المغرب طرحت الأقلام وطويت الصحف وخسلت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال أخرجه عبد بن حميد والطبري ونعيم بن حماد في الفتن يما عائشة رضي الله عنها نين ميدين الجامع ثابتون كبيبي نين عن عائشة بماكي لا والكسل ولا باوي ودن يوم الله ونما بماكي في آية أرنون جاد آية جدين ما ندي جدين سابو في أو أري كبه فاني دو كنا نجي فودر كو كان موتير تاتون كرام بدين دي فوب مجيني بوغيته تريلي دي نيوبه aynaynoɓe ɓen ɓe eggaɓe hoota ɓe yiwa andi kadi ala aynuɗo ma wa qatalatil hafaza andi fendede mari malaika ko gardien e wolino inde woɓɓe ɓe nane wonɗo ko ñaama ka nano no woodi woɓɓe goo kadi kanelaɗo maaki yataaqabuna fikum malaikatum billayl aw yataaqabu fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahar malaika aynayɓe no woodi jemma ñalolma ko ɓe sansodirta ko subaka e alansara ñalleɓe ɓen aray fewndo subaka juulete ɓe wona haaka alansara waaleɓe ɓen ara fewndo on saay ko ɓe sansodirta ko fewndo wagotuji ɗin ka juulete so ɓe hooti Allah landitoɓe ko honno tawno ɗon malaika honno tawno ɗon jiyaɓamɓe no waɗa wa huwa a'lamu bihim ko kanko ɓuri ɓe annude ko nu maccuɓe ɓe wone wadde ko ɓe yewtata ataynahum yusallun wa taraknahum yusallun fewndo komin aɗo ko baɗɗaɗo ɓe juulde fewndo komin watta toon kadi aɗa ɓe juulude ko kanko ɗon ɓuri ɓe annude kono faala tun seedintigol on nawa mi seedintino ɓeeɗo mi yaafani keɓe ko ɗum rentagol e juulorgol ka juulurde ka julde jama e fewndo waɗu toon wondude heɓugol takbiratul ihrami ko ɗaɓɓira ɗum julɗo sa faala moƴƴe saba wona fi zimmatillah sa woppiɗi no har a ala zimma Allah woni ndenka Allah ko wona noon alansara sa faala malaikaji ne yeeto Allah min tawno mo juulde mi accimo juulude a rentito fana eno fotiro e subaka on heɓi jugol ɗiɗo e julde jama on ka imamu juulide tara kadi kaka imam raati boni maka marde ka heɓata imam yuma tawi en ɗum ɗon on tawo malaikaji aynuɗi ɗin kanji kadi ɗi egga ɗi yaha few hande kadi aynu windugol ko waɗɗa ala
sabu ɗeri ɗi ñobbama karambe ɗin bugama karambolo ala yiyata karambolo yadana Allah fof sakko enen na winday aynumama ɓen fof kadi ɓe yeehi hadis on ko fillimo ko abdu bun hamid e tabariyi wa naim bun hammad e nder deftere makko wiyetende deftere fi boneji ɗi nambaraji waɗayɗi ɗi feƴƴen ɗon yahen alhikmatu min ihlaq babi tawba ko no waɗi ha Allah subhanahu wa taala fermi dambugal tuubuɓoye ngal wondude e ngal yaajugol hikma waɗay ɗon o wa innama kana kadhalik li anna hadhihi al aya min akbari ashrati as-sa'a wa alamatiha الدالة على دنوها فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون سورة الغافر آية شابان جيرتها ناي ها شابان جيرتها جوي نينيال wadungal ha yo dambuga tubuɓe ngal ferme ɗum ko waɗata ko sabo ɗum o sabo on o aya ɗum waɗi fuɗirgo nange ka hirnange ko aya ɓurɗo mawnude e mandeji darngal ngal ko kangal ɓuri wondude kadi tindingal fi wondema dangal ngal ɓattike on saa ɗon golleji ko gollitirte ko fof ko golle fi wono gol ko waɗete ko ñande darngal tun ko ɗum tun ko ɗen golleji ɗum tun waɗete hande kadi ko yiɗa o ko golle waɗayɗe fi sifa waɗayɗe tun ñande darngal ko ɗum tun gollete fe on saa waɗayɓe ko moƴƴi kaka moƴƴi tun watta waɗayɓe ko boni ko yahaɓe kaka bone tun ko hande kadi ko tampere tu woni toon ko ɗum woni wo fa umila dhalika al waqtu muamalatu yawma al qiyama o addi dalil ka qur'an o wi Allah wi'i tuma nde ɓe yi'ino lette amen ɗen e fof maɓɓe ɓe wi min gomɗini Allah kanko tu min heddi kala ko min waɗayno e goɗɗe shirkuji Allah wi nafataɓe wonaali hino nafa ɓe gomɗine maɓɓe ngal tuma nde ɓe yi lette amen ɗen ɗum ɗo ko laawol ɗum ɗo ko golle Allah ɗe o gollidi e jiyaɓe makko feƴƴuɓe ɓen fof si ɗum ɗo waɗi perde on saayi kala keefeero ha sa gollinaali Allah ha aɗen hewti ka ɗeɗɗeteɗa gomɗina gollata ɗande kadi وذلك لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتقتر كل قوة من قوي البدن فيصير الناس كلهم في حال من حضره الموت في انقطاع دواعي إلى المعاصي لإيقانهم بدنو يوم القيامة كمن حضره الموت وسبون ɓoreede e nder ɓerde maɓɓe ɗen ma naade ɗo ɗeɓe maɓɓe ɗen ko wiyete ɗenƴande koko mutinta e kala ko wiyete sahu immorde sahuji faaleji wonɗi e nder wonki hirrito kala doole immorde doole ɓanndu wonta e hande kadi yani kala marnoɗo doole ɗum ɗo fof ɓore e makko hande kadi fof maɓɓe ɓe wawa neɗɗo mo mayde hewti ɗum ya neɗɗo yiwɗano yiwɗa mo yiwɗa paɗɗe mayde no nangi ɗum hande kadi ko noon ɓe wa'ata ɓe fof maɓɓe sabu ɓe fof maɓɓe ɓe irritike wondema dargal ngal ɓattike ɓe wawa on sa wa on mo mayde hewtani ɗum hadis ari an abdullah bun umara ɗum ɗo ko payko ɓiɗɗo sayna umar on ko nelal sallah sallam yiɗuno wondugol ko kanko fillani arkanul islamul khamsa ko kanko kadi filli hadis on ka nelaɗo make ɗum kon fi dunia kana garib waɗa noon ko mo mari hadis haji moƴƴi ɗuuɗuɗi kadi ko goto ɓurnoɗo yiɗude sunnaji nelaɗo ko oɗo kadi taƴi ɓiɗɗo muɗum ha mayde ƴettimo sabu kanko ɓiɗɗo makko wiyeteɗo bilal on bilal bun abdullah kamɓe ɗiɗo ɓe gandi nelaɗo sallah sallam makani la tamna'u ima allahi masajid taw haɗum sonnaɓe yewgo ka julirɗe Allah
yawgol maɓɓe to wona fi sunna e maɓɓe kono si ɓe yehi wota haɗe ɓe on sayi tay kunkum wii baba ɓe sonnaɓe faalaɓe togande yawgol ka juulirde Abdoulaye wi nelaaɗo ɗo maaki jowo tan tongan sonnaɓen ka juulirde tay kunkum wi wallahi min tongana heɓe ton sabu sonnaɓe ko ɗum ko na hannde kadi fuɗɗi hay yumma Aïcha ko ɗumaki wara nelaaɗo andayno ko sonnaɓe feƴƴinta ka nder juulirde ko o toganayno ɓe yawgo ka juulirde hakken si ɓe yehi ɓe ala needi juulirde yawgo ka sonnajo on ka juulirde no newna ene no mari sortiji ko adi ko fof nde mo yaadi no hara mo ɓorni conki timmuɗi tis mo ɓorni conki makko ɗin ila ka hoore haa ka teppe fof teppe ɗen no suuɗi ɗiɗi on o waɗata ko o waɗata parfum tati on o ukkonirta e worɓe o yarata ka worɓe woniri na yahaɓe ka juulirde salmine tuɓe haɓe daro ka habbago ka dambugal samanetoɓe en wayri yiide den ala toon sawa ɗum ɗon koko harmi noon siko noon haray ko a toganaɗo ka juulirde tay koko inni mi toganaɓe toon baba on inni wota togaɓe toon nelaɗo inni toon toganaɓe o inni wallahi men toganaɓe on sa baba inni wallahi mi taƴotoma ha fannilan wuuri ko noon le kadi o jokkiri o taƴino ɓiɗɗo makko hay o waali kaw mayata ɗon tay koko ala ko etaki yo yewtude baba mum o sawi ko rutti o inni ɓay tum wonde ma yawike mako nelaɗo fi kala pay kunkum kadi wona yawagol mako nelaɗo koko woni ko jikku sonna ɓen woni moƴƴa o faala tongude ɗum ɗon fiyoɓe accu kono nde tawno ɗum ɗo woɗa hakken ko yiɗi sunna nelaɗo on o taƴi ɓiɗɗo makko ha o maayi ɗum ɗon ko Abdoullah bun Omar o wii kanko Abdoullah bun Omar yo yurminde Allah wone makko kanko e baba makko Omar wonde ba nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki inna allaha ta'ala yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghar akhrajahu Ahmad والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عبد الله بن عمر وي نلا صلى الله عليه وسلم ماكي الله جبانay turbu bu jiyaado makko fanni wonki kin fanni on tigi hirande mayde imam ahmad imam tirmidhi ibn majah ibn hibban imam hakim bayhaqi be fof no filli hadisi do kala ko be yaabe jeego go dido tata na jeego jeddo tilum do wadi en eggen do joni golle den perden fermama ko mo be ko golle ko wonno kon ko dum don ko moƴƴi ko dum don tun ko boni ko dum don tun jonno si dum wadi ka toɓɓere sakkitorde si ɗum ɗo woni nange ngo foɗiri ka hirnange haray ko duuɓi jel heddi ɗo e aduna on lanni ko ɗum ɗon heddi ko nde ɗon toɓɓere sakkitorde nin الزمن الباقي لقيام الساعة أن طلوع الشمس من مغربها هو العلامة الأولى لتغيير أحوال الكون ولا سيما العالم العلوي وهو قريب جدا من قيام الساعة ولذلك يغلق باب التوبة وتخرج الدابة وأن هو fuɗirgol nange ka hirnange ko jeeɗum e maande ɓurde maande aranere nden fi sansugol aduna o tentini noon aduna towuɗo o ɗum noon ko ɓatti ɗum jiddan tigi tigi ko ɓatti ɗum moƴƴa noon si ɗum noon waɗi hara galngal ngal ko ɓatti ɗum moƴƴa ko sabu ɗum noon waɗi si dambugal tuubo wiyengal gal fermete daaba hun kun kullum wowlo hun kun kankum kadi kun yalta hadisaji seeɗaji ni ɗo أدل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه باكن كباب مكة يوتين في مكة باودا قال وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس الضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عبد الله بن عمرو رضي يروي أن الله ونماكو كان بابا ماكو وي من أنين الله صلى الله عليه وسلم ماكا ما عندي أتطول يالتنين ما عندي جسابو جدي كفور نانجي كاهير نانجي جوكي تدون كلونكم دون دو يالتا يمبين كدوحا يعني وانا دي سربين kono keltati kum fuɗɗi yaltita langanditi ɗiɗi jiɗin tataɓo mendi taali ɗum ara noon ko arafa kum yaltata ɗiɗa on kum yalta ka tumbo suudu kaaba tataɓo on yejjiti onino ɗiɗon adi ko wo e majji hara hikkitiɗo ɗon hino jokki ɗon kum ɓattiti e o mande ɗiɗaɓer nen no hikkiti no ɓatti ɗiɗa araner nden moƴƴa noon siko nangue adi fuɗude haray
kullum ko no batti don kan kadi moƴƴa moƴƴa siko kullum ko ari arde hala nange kadi no batti do moƴƴa moƴƴa imam ahmad muslim abu dawud tirmidhi ibn majah ko be do fil hadith on wa anhu ay abdullah ibn amr radiyallahu anhu annahu qala يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة أخرجه عبد بن حميد موقوفا أولو حديث أوي يمبي بن وانتوي يمبي بومبي بن وانتوي تتاوينا نجن فودي كانجي موتيرتاكم يمبي بومبي بن وانتا كهور ليدي دو دوب تيمدر نوغاي haray sinange fudiri ka hirnange hara ko duuɓi temedere nogay heddi ɗo yaadi noon lannu ima ko killi hadis on ko abdu bun hamid kono woni hadis on ko waɗaɗo mawquf yani ko darnaɗo ko be heɓa seede goɗɗo ngo ko wallitomo fi yotiiɗu وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث السابق فقال فقال أبي بن كعب رضي الله عنه فكيف بالشمس حديث نباه تودي مديون وقعدون إن جنغانو فكيف بالشمس والناس بعد ذلك قال تكسى الشمس الضوء وتطلع كما كانت تطلع ويقبل الناس على الدنيا فلو نتج رجل مهرا لم يركبه حتى تقوم الساعة أخرجه ابن مردويه إلى مرأكم في الأنتان سوف يندخل موده إن شاء الله وأنه كلامك وبقابناته بولا في موده عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما وي في حديث مكو أرنو ده كون جانغانو نتاونو سيني جانغا كو ديغا كو فوب نيبا دو موتا موتا اون حديثي أبي بن كعب يقول من الله وني مكو odo odi ko no yimbe ben wohoy tabaaw nange fudirde kahir nange odi nange suddirte jalbendi nge fudira wano nge wowno fudirde yimbe be foppu hoccita mo be uggino e gollugol fi aduna yo weli odo ina ko man nasila mun ko inshallah fala nataja rajul mahra lam yarkabu hatta taquma sa'a mi anda ko no si gorko soodo do goddum do o wala ka wadade dum do hadal ngal daw ko Allah buri andude karam ko be andu be fira mudum woyo don jonon akhlasul qawl fi dubi hedditi din fi dar ngal yo daro si tawi nange fudri ta hirnange ko dubi yel heddi onni wa jama'a al ulama بين الروايات بأن المدة 20 و100 سنة لكنها تمر مرا سريعا كمقدار 20 و100 شهر oni kalamo ko be ben fop siyaaba kalamo ko be den wona kalamo ko be shi'a wona kalamo ko be tijani yanko wona kalamo ko be sufi wona woyde fi mudum ko kalamo ko be labu be reedu yido be Allah ne laado buri ko hay hoore mudum yidam be hoore mudum e bengore mudum e julbe be fop naatugol aljanna anyam be wadugol kala golle mettede Allah accitaade sunna ne laado be itta be yimbe be jokkugol sunnaaji shaytan be adda be sunnaaji ne laado itta be shirku adda be tawhid ko ben karamo ko sinna ma al ulama wo karamo ko be laaba reedu be fop fottani hakkunde fillayeji ɗi fillade fi sinange fudiri ka hirnange ko duuɓi jelo heddoto hande kadi woɓe ɓe fof ɓe fottani ko duuɓi temedere nogay ɓe foppu ɓe fottani ɗum ɓe yeddodira ɗum kono tum ɓe wi woɗin duuɓi temedere nogay ɗi hawtodiray e nder lebbi temedere nogay sabu on ɗum wo on saayi hitande hina yawiray wono lewru hitande kala yawiray wono lewru jooni lebbi temedere nogay si ɗum lewru kala ƴetti hitande ɗum wonay duuɓi sappo pette haray si nange fuɗiri ka hirnange ara ko duuɓi sappo heddi lebbi temedere nogay ɗum woni duuɓi temedere nogay ɗin duuɓi temedere nogay ɗin yawira wono lebbi temedere nogay lebbi temedere nogay ko duuɓi sappo si nange fuɗiri ka hirnange haray ko duuɓi sappo heddiɗo yimɓe ɓe foppo eggo hota ka Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗe toɓɓe ɗo marno ɗen wiɗen ko nange nge foɗirgo ka hirnange e jeya ɗum e maneji sappo arani sappoji holladi wonde ba dangal ngal ari ara noon ko dalillaji ɗi ko mbere duuɓi jelu ma lebbi jelu ma balɗe jelu wonata kon e yewti fi ɗum ɗo kadi yewti ɗen ɗeri ɗin taggete ɓawnange fuɗirde ka hirnange hara windugo ko golla ko ngala kono waɗi ha Allah omɓi baafal tobobiyel ngal e ko duuɓi jelu heddoto
taynange fo ka hirnange duuɓi jele hedde to fiyo dargal ngal daro ko ɗum ɗo wonno toɓɓe meɗen haray si Allah waɗi ko yewtaɗo ko woodi ko faamini ga haray ko immorde Allah subahanahu wa taala si yewtaki haray ko angal gandal ngal kono noon faaqede chey la yu'tihi mais kono ɗo ɓe ɗum ɗo woni komi waawi mi wawata wolde ɓuuri ɗum ɗo wotaw nangidiran ko mi wawata kon jaɓanelan ko mi wawi ko inchallah kala gonga mo yiɗon to ƴette gollitiron ko Allah subahanahu wa taala holli on mo sabu nelaɗo maaki alhaqu dallul mu'min aynama wajadahu akhadha fa huwa lah wo gonga o hino majjiri julɗo o imo ɗaɓɓitude noon nokku kala ka wiyo ƴette o gollitira sabu ko kanko jeeyi haray ko Allah subahanahu wa taala holli gonga ƴettemo tawi ko faljira won ton wotaw inu de wondema e jakka wala gandal wiye imo yiɗi yo Allah subahanahu wa taala hokkoromo kono o faljino ɗo kala mo koɓɓen noon wonɓe nder to ɓe hino newnana hino tora kadi fi Allah nelaɗo yoɓe naati yande ɓe wallitoɓe moƴƴitina faljereji to hara ɓe accaali jaman ƴetta majjere nen yaada e muɗum jonni telan faljere hannden ga mi wootida ga mi heɓa mi yaha mi ɗaɓɓira gandal e ɗiɗo ino taw hulugol hertingol mo ɗo accu yimɓe ɓe yaada e majjere ne hertinelan yimɓe ɓe hetta goo kam hollomɓe ko ɗum ɗo woni komi falji haray mi halfini on Allah inchallahu haray ko ɗum ɗo ɓarnoɗen ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah